Tio for penny na dia de seto na nanom nkaye nyina wo maye ni mu se wonta aban no echi na emmo ampunto nkoso mai mu osesa aban bia betimi agira ne naso aboa makro akon enkan ana o maye tumpon a na nanom ewo echefa ewo Sajefo amoatia for penny na ode ato ne nuanom ahemfo nyina nim se omoden so beta abayechi na empunto o ma na hwehwe no ode ebeba na ode ato dwa se se momoden so na yetai abayechi na ya apai any other infrastructure amampunto apa Ghana empunto bachebi na batafo ana ba mamde bi amma central there enko asala Ghana nyina be yetu se man nyina so mu yetu eno achi no hene poporo ya ono wo Asebu na nanom atrankonya Professor Okychene Menfi ya otoso nwotwe enso de to abanim se za titi Ghana orokon yi papa anyi da wotu wofan garam se no ya di hobo bebre na ya hyen ha ban da confidence form na onhwe ye anya dam aja wofan garam se ma odiga na bagogodo no yampe abahohen sisi za orokwaru no akọ again enti ode aban omani modo no ye bibi ode fa ho wachi na mrahebedani ogina hode mo manfo wo Asebu Paramount Chief ya no kuri ne soafo hwe aban kita hode onsam so Felix kwachi ofusu eso de ato na nanu manim se oya MD sabana owodi se ya yan papa John Dramani mama ode gemani ya ba bene mu ye free oya Asebu man ya wonse fesu nkwa ya de boboa Asebu man de biara ya de Asebu man ho ya kai Asebu man papa wo 2026 budget nim ma oya nyamane bia ya de mpuntu kesenara ya de bese shadow wa Asebu man se e kan budget na ibenya ne nse de oya Ghana Road Fund abane etwesika 3 billion Ghana cedis or that what there yemfa ye apana owo districts no new constituencies ahoro awo Ghana